Humanitarnu akciju Ugrejmo medalje pokrenuo je studentski parlament Kruševačke visoke škole strukovnih studija za vaspitače u saradnji sa Idejnet klubom i uz podršku Kancelarije za mlade. Na štandu u holu ove škole prikupljena je humanitarna pomoć za maratonca Lazara Rišara iz Sombora i štićenike Doma Jefimija. O akciji predsjednica studentskog parlamenta Milena Milenković. 2010. godine je bio prilog u Blicu o njemu kao o srpskom Forrest Gumpu. Dečko je specifičan zbog toga što on trči polumaratone i maratone. Međutim, tada je cijela ta priča o njemu trajala jako kratko, možda mesec, dva. I prošle nedelje sam ponovo na internetu, na društvenim mrežama videla tu priču i došla sam na ideju da mi kao budući vaspitači trebamo da imamo taj osjećaj za druge ljude koji su na toj nekoj margini, koji žive neki socijalni život nego mi sami, da im pomognemo. Tako da, eto, ideja je došla iz jedne obične dosadne večeri ispred kompjutera. Lazar je jedan 19-godišnjak koji živi u sedmočlanoj porodici. On ima 3 sestre i 2 brata. Mlađi su od njega. Porodica kao porodica živi u jednoj jako trošnoj kući u predgrađu Sombora. I onda bi pomogao svojoj porodici, on se preselio u jednu brvnaru, baraku, na starom malom katoličkom groblju, gde bukvalno živi na jednom dušeku. Nema ni jedan jedini, kako da kažem, nema nikakve uslove za život. Bukvalno ima dušek, jastuk i ćebe i to je sve što on posjeduje. Dosta ljudi iz Srbije se angažovalo da pomognu Lazaru. Mi smo malo proširili naš vid humanitarne pomoći jer bi bilo jako sramno s naše strane da zaboravimo naše mlade štićenike iz Doma Jefimija. Poenta cele akcije je da se prikupi zimska garderoba i nešto od tog zimskog programa u vidu pokrivača i organa, ćebati, ko šta ima u ovoj kući da je višak kada može da donira, kao i konzervirana hrana, dugotrajna hrana.